Eka kwa shala tu kusuka la studio tu ile polo kwa na mixer mgana Lona FM na ngana kwa Afrika wabula kama mgana Lona FM makombandela umeleso wa nchindani Eric Mabasa mina nikalanga pet matebula ingwa na rasmat wa jimo shitanga mashingitano wa shachana makuna la wandandati ya kwa mkela kana ngana kwa Afrika wabula kama mgana Lona FM kama mwete ya mwenza mala mwete ya kisimu au ele sa ingwetilia ku tshama ku ro pulani ku ro pulani ku ya ku hambana ka tindhawu se van'wana va humesa mahungu ka nga ri ya ntiyiso va ku ndhawu lo yirila ku cinca nkarhi wo pfala ka timhaka wu cinci nchumu ndhawu la yi le ku cinceni nchumu ndhawu lo yiri sweswi ku nga twananiwa swo ka twananiwe swo leswi nga le ku cinceni i ku mi fanele va n'wina mi xavisaka byala mi va mi landzelele swipimelo swa tilangsese leti ti va ku ti vekiwile ku nga se fika siku ra 30 kumbe ku nga se hundza masiku ra 31 ra n'hweti leya N'wendzamhala sweswo hi swo se namuntlha ka Afrika vulavula hi la ku bula na n'we vaseketeri valandzeri va timhaka ta tipolitiki ngopfungopfu n'wina swirho swa vandla ra Economic Freedom Fighters mi ya ka NPA ya vunharhu leyi sungulaka mundzuku se vanhu se va le ku titsariseleni sweswiwani se hi la ku tiva ku n'we mi langutela yini ka nhlengeletano ya mixaka lowu mi ya vuya na yini hi swihi leswi mi nge i swa xirhangani ka ntirho wa ku hela ka vhiki kambe sweswo ndaka leswi Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu andaka sweswo mingisero mugana Lona FM hi ta bula na vaxavisi va byala hi twa ku veri ku la ku ngeteriwa xibalo eka timhaka ta ku xavisiwa ka byala kambe a hi mihlolo leswi loko u ya ka mpimanyeto wa lembe na lembe wa tiko ra Afrika-Dzonga hambi wa le xikarhi ka lembe hambi wa n'hweti liya ya nyenyenyani ku va ku ngeteriwa xibalo eka ku byala ivi swi hetelela swi endla leswaku byala byi durha kambe veri xibalo lexi ngeteleriwa ngopfu ku la ku languta ku loko byala byi durha kumbexani swi nga hunguta nhlayo ya vanhu lava va kumbekaku eka ku nwa byala byo lebyo se xivutiso ku ta va ku ri ku we kwalaho nga ko wa tshembake ku swi ta kota ku va swi tirha hi ndlela yaleyo nkulukumba ntimani va ta va kha va hi nyika xifaniso xolexo hi ta tlhe hi bula na nkulukumba va Economic Freedom Fighters hi ta bula na vona hi langute ngopfu ka timhaka ta ku lungheka ka vo ka nhlengeletano liya ya vunharhu NPA National People's Assembly leyi nga le ku yeni mahlweni ku hela loko vhiki kusuka le Nasrec hi ndlela yoleyo ma ku vona la Nasrec Road la se hi la swilo hinkwaswo nga ta va swi endleka kona swa bandla ra Economic Freedom Fighters se hi vutisa ku n'we va Economic Freedom Fighters kumbe ri yini hi mhaka yoleyo kasi ke ka 30 timinete leto sungula sweswi hi twa wehe ku committee timhaka hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu kwalaho nga ni yingisela u ri ko hi ndlela yaleyo na n'wi mi landzelelaka timhaka ta maxelo ku na mavikelo ya maxelo va vulavula hi isolated na scattered hi leswi hi nge le ku swi voneni sweswiwani kambe ku swi hambana ku ya hina hi swi tivi kambe lexi nga koho i ku timhaka ta mpfula un'wana kumbe wo hemba kun'wana ndzele ka Nkurhi a ku na mpfula tolo na xihangu un'wana ndzela i le Giyani a ku nangi mpfula se loko yina ka Nkurhi a swi na mhaka swi kahle hikuva ni ngo na mati ya ta khuluka ya rhelela ya nghena nsami ivi ma famba ma ya adan'wini leri ra ha tsontsan'wisi reriya mi nga cinca mi ku insami se loko ma ya kwele mati lama hi wo va nga ta tlhe ma pfuna ku ya aka pfuna miganga leyi yi nga le ku ngheniseriweni ti-reticulation ku ri ha ti-main pipe hi ku loko ku ri ku tikoho ti-main pipe swi vula ku leswi swi nga le swi nga vonaka laha a Rotterdam a swi ta swi nga ri ku vonakeni nako ti ku yi ti-main pipe ta koho hi ndlela yaleyo nako ti-main pipe loko ti ri koho plant ke khale kha hi va rhamba va Mopani kutanani mi ta byela ku swi fika kwihi tana vo khoma lava tshika va khoma lava tshika kumbexani siku rin'wana va ta kuma nkarhi va ta hi byela hi ku loko va nga ti va ta hi byela swi vula ku van'wana va ta hi byela naswona loko va hi byela va lava va nga ta hi byela hi ta swi teka ku ri ntiyiso kambe hambiswiritano i mhaka yo yaleyo mingiseri wa mugana Lona FM makomba ndlela kambe un'wana kumbexani swi nga swi vangana hi ku a ni va busy lembe leri va ri busy ngopfu va Mopani va ri busy ngopfu hi ku phikizana hi va straight line na va third term sa ku mingiseri wa mehe le ka 0860002543 mi nga rivali ku timhaka ta ku titsarisela 21 wa masiku lama mi nga nyikiwa hi president ku tsarisa swiphaza
ya le ku fikeni makumu se n'wina nge le ku tsariseni swiphaza ti tsariseni ka ha ri nkarhi ku masiku yalawo ya hela ku fana na timhaka ta ku va president va sayina ximfumo nawu wa bela wu vhe wu helela na masiku yalawo mele ku heleni se a hi ku tumingiso ra mehe 0860 002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi yo mhaka hi ku khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu a hi amukeleni loyi a ri wo sungula nhlekani loyi nhlekani Tobela le ka Botpet. hi pfukile minjhani Hawa no hi pfukile na hina mo. Ya mihlangana na Thomas Mudika la vuloveli ka ndata man. Ai nake wariswa too much ke ya ro batho ba tsanye ba no ngwadisa ndelo nyakisisa hore ba tsanye hore ba ngwadise dilo ba ba reke mo ga. So ka manzo mangwe o ya ora hore ba re es lo ngwadisitse o ka no kwela pele wa rekisa dilo ja wa expire or wa rekisa di poison a rena problem es lo ngolo ro ngwadisitse. So why ba sa nyakisise hore go tse dilo tsa di poison di rekisiwa gae ba di khumana gae batho ba ba o stocka because o ya kana batho ba ba o rekisa a bana problem because ba di stocka dilo tse. So why we saying nyakisise hore ba di stocka gae before le ba ngwadi sorry before ba re ba ngwadi ani ri vandlela ku loko se va tsarisile va kota ku swi tiva ku na Thomas halawani se na xiphaza se va ta hamba va mi vhakela va ta vona ku swilo leswi mi swi xava kwihi sweswo mara ku ya hi mina a va fanele va sungula va lavisisa ku swi xaviwa kwini ku n'wi xavi a nga na problem ani iyo humesa mali a xava a stoka a vona ku swilo leswiwani a market swi ta famba se a va hi va lavisisa ku swi manufacturiwa kwini va mani va swi endla ku swilo leswiwani hi mhaka ya ku lava vanhu vo xava va hava problem ani vo xavisa hi mhaka ku va swi vona ku swilo leswiwani vanhu va swi rhandza swi vula ku va ta xava se mara loko mi ya va ya chanela vanhu ku tsarisana sweswi swi endla nga ku hambi ni tsarisini ni nga ya mahlweni ni xavisa swilo swilongo na hambi swi expire na ku na problem ani ni tsarisini mina hi swona vula swona loko mi tsarisile va ndlela ku va ta swi tiva ku ka Ntata ku na xiphaza xa Butom se loko va ta lava va ta lavisisa va ta vona ku okay Butom hi vo va nga ka Ntata sweswiwani swi vula ku na loko ku tshika kona swiphiqo va swi tiva ku va sungula kwihi masivo se loko ku ri na swiphiqo hi lava nga ta la ku tiva ku ni xave kwini vo vula ku vele ku ndeni na swilo swa mi swi twangi ti-warehouse tin'wana ti pfariwile hambi ku ri a KZN a va kha va pfala ti-warehouse va ni yo to ya le ya KZN na le a Vereeniging na ko va kume vatirhi va kha va cincela masiku va pfala swi le ku endliweni ko va hi ku anakeni swin'wana swi ta pfa swi tumbetiwa swi ta xavisiwa se loko swi kha swi tumbetiwini hi laha se loko swi tiveka ku laha hi le ka Mathebula kumbe hi le ka mani swa olova na ku loko va fika sweswi va fika va mi kuma n'we mi kha mi xavisa swilo swo hindzeriwa va swi tiva na ku va mi lava kwihi masivo nona mi twisisa that's why mi ni twa va ku mi nga tsariseli vanhu va le handle mabindzu mi va nyika hi ku loko mi endla sweswo loko swi biha swilo loko xibalo xi nga hakeriwi loko yinini hi ku fanele ku tlhela ku va na account xiphaza xa n'we xi fanele xi hoxa mali a bank masivo no loko ku ri ku va le ku siveleni ka ti-warehouse teto hambi ku ri ku na tona a ni hi fanele ku lavisisiwa ku swi kuma kwini sweswo a ni warehouse vo stoka swilo leswiya vo swi veka swi vula ku na laha swi humaka swi ri kona mina ku ya hi mina a va fanele va yi lavisisa from na kwalani ku loko swi ya fika a warehouseni swi huma swi ri kwini loko ku ri ku swi endliwe hala South Africa i mani a nga ku swi endleni loko ku swi yo fika swi kha swi huma matikweni man'wanyana va kota ku sivela mhaka yo fana na yaleyo mara swi right loko ku ri ku va le ku examine hi ndlela yaleyo kumbexana swi nga antswa a no chavela ku swi endla nga ku va ku hayi hambi u tsarisini ho ya mahlweni u xavisa swi loko u tsarisini ni ku still a va ha solvangi nchumu loko se va ka va tsarisile so va ndlela ku swi ta kota ku va swi regulatiwa hi ndlela yaleyo 0860 002543 un'wana mingiseri hi loyi nhlekani khala nga mpfukeli hi pfukele minjhani papa mina a ni lava ku landzelerisa leya yi nga vulavula hi khale ka president Thabo Mbeki loko va kha va addressa region ya Dola Oma le Cape Town a va vulavula hi timhaka ta ku swi nga va swi ri ntiyiso kumbe mavunwa ku ri African National Congress kumbe mfumo lowu nga ka wona
wu hava capacity ku tirhela vanhu va nyika ti-reasons to hambanahambana leyi nga fika yi endla ku ri ni lava ku analyze xiyimo marito ya vona hi lava nga hlamuseta timhaka ta ku ve na timhaka ta social compact laha ku ri na meeting wa vanhu va government, business, labor na ti-civil society. La business yi nga commit leti for the first time since 1994 ti-business people lava nga na mali va commita ku va nyika mfumo 1 trillion ku roll out issue ya infrastructure. Mara government a yi ti na ti-proposal ku hi kwihi la ku faneleka ku endliwa yini na yini na yini na yini. Va ri swi le ka ti-minutes kwala va ri ka meeting kona la munhu wa mfumo a nga fika a ku mfumo wu hava capacity wo mi nyiketa ku hi la ku ndla yini kwihi na kwihi na kwihi meaning a va swi tivi ku va nga ndla yini kwihi na kwihi. So hi ku ya hi president Thabo Mbeki ri that 1 trillion leyi vanhu va ti-business a va yi vurile ku they are ready to give the government a yi le ku tirheni yi lo tshama yi hengile amoyeni mhaka incapacity ya government ku vula ku hi kwihi ku fanele ku endliwa yini. Se loko mina ni swi analyze wona Khalanga ni voni nga ku loko mfumo a wu lo swi kota ku ya mahlweni na that agreement la va ri na yona na the business people as a social compact yaleyo a swi ta va swi address issue ya unemployment because infrastructure loko yi rhuriwa out ku endliwa mapatu yo nyawula ku endliwa timhaka ta bulk infrastructure ya mati ti-pipe letiya ta ti-bulk ta mati ku endliwa ti-building swi vula ku handle ka ku va hi vuyeriwa ka infrastructure leyi a yi ta va yi ri kahle a ku ta va ku vuyeriwe vanhu lavo ka va nga tirhiki unemployment a yi ta va yi addressiwile because currently unemployment yi tshame ka 32.1 yi le henhla ngopfu vanhu vo tala a va le ku tirheni and loko vanhu va kha va tirha yi va yi kha yi hunguta swisiwana swi vula ku a yi ta va yi address issue ya leswi swa ku vanhu lomuya va elimu va ka mati hi mabakiti a yi ta va yi address issue ya leswi swa ku lomuya va tiyani police station li hlanganani ku hava mati vanhu va famba va ka mati maphorisa va huma va ka mati hi mabakiti. It was just going to address that the issue ya infrastructure and wena Khalanga loko President Thabo Mbeki va vulavula hi ku ANC hava a capacity ya ku deal na ti-problems or the-challenges leti nga kona a South Africa. Yi vulavule hi ti-challenges tinharhu inequality, unemployment na poverty. The gap exikarhi ka lava nga na swona na lava nga hava yi le henhla ngopfu Khalanga. A ni kha ni hlaya article yin'wana leyi nga ri komba ku na CEO wun'wana wa retail shop loyi a nga hakeriwa 183 million as a salary na bonus. Loko xisiwana xi ri hava nchumu wun'wana CEO wa le bank a hakeriwa vo 57 million loko CEO wa Eskom a kha hakeriwa 7 million per annum CEO wa SABC a kha hakeriwa more than 5 million per annum ku ri na munhu loyi a pfumalaka no short. So the gap between the rich na swisiwana yi le henhla ngopfu and government is not addressing that because vona ka government va hava issue a va na problem ya mati. That's why va nga ri na problem na loko va ku a hi hava capacity ya ku deal na challenge. Mara a ku ri nhlengeletano wa rini lowuwa veri ya rini nhlengeletano leyi no ndlela ku hi kota ku swi nyika context. No tatana Thabo Mbeki wa swi vula over a weekend loko va kha va ni vula ku nhlengeletano leyi va vulavulaka hi yona ku a yi ya rini va vulavule hi swin'wana swa 2020 2021 ku since kusuka hi 2020 ku ve na that meeting yo ka yi nga ku fika sweswi a yi se address nchumu. Va vulavula timhaka ta ku va kume report ya ku only 5% ya leswi nga twananiwa hi swilo swi nga ta implementiwa 95% ku hava. So hi swi endla ku ri hi tshama hi ri ka xiyimo lexi hi nga ka xona xa visiwana xa ku pfumala ndzingano and vanhu loko va ri visiwaneni Khalanga munhu loyi a nga xisiwana i developer na mavabyi. That's why khale loko ri hava swakudya vana a va khoma hi mikhwaxo yi lo hela hi timhaka ta ku ti-fish oil ti kona swakudya swa swichelacheriwa ti-fish oil nyana vanhu vana vo tala a va developa ti-disease. So government a yi tikombi yi ri willing ku deal na ti-challenge ta South Africa. Loko hi languta the issue of President
Khalima Mutlati i vule marito yan'wana a ku lexi endlaka ku vanhu vantima va pfumala misava i timhaka ta ku vanhu lava a va fanele va meka sure ku vantima va na misava vona va na yona misava vanhu lava va fanele va meka sure ku swisiwana swi na mati vona va na wona mati loko i va byela ku i hava mati ka vona swi fanele va xeweta they don't care vanhu lava va fanele va meka sure ku vanhu va South Africa va na mintirho unemployment youth yi le henhla ka 32% vana va vona va le ku tirheni then it means South Africa yi leader hi vanhu lava nga na swona va nga ku 7 ka makhwiri ya vona and va rivele swisiwana that's why a vula ku ri yi lose 30% ya ti vote ANC because people have realized ku ri these people lava nga va veka la a va ha ri na mhaka na hina va na mhaka na makhwiri ya vona so it's a challenge leyi nga kona aging infrastructure leyi ku va lava ku yona va tshama ku va kha va ku mi swi tiva ku ti-pipe letiya i ta khale yes i ta khale hi byeleni solution ku leswi ti nga ta khale mi endla yini hi tona mi nga hi byele ku i ta khale a swi tiva ku hi mpfhuka ti vekeriwa hi HW intsan'wini ti ta khale give us the solution ku what mi tana yini lexi nga solution ka ku addressa xiphiqo xexo instead of ku loko mi ri lomu nkosini mi tshama ka mi hi byela ku timhaka ta mati mi nga vulavula hi tona hi le ku ti addresseni you are addressing it loko vanhu va ri hava mati na kwalaha nkosi va lava kona ku hava mati wa vulavula hi timhaka ta ku people nga not war swi fana na valava va taku va ta vula ku ka compact meeting a ku ndleka yini na yini na yini xivutiso ku ta va ku ri ku vo va ndle yini ku vona ku hi ku a ku ri khale ka murhangeri va pfuna ku hetelela ku va na xintshunxo ku ya mahlweni ku tlula ku vanhu va endla swa tipolitiki va nghena va bisa vanhu hi tinhloko ku ve ku tin'wana tintiho na vo ta va komba mara as much as I understand sweswo Khalanga swi nga va yi vulavuriwile ka NEC ya African National Congress President Thabo Mbeki ku hava xilo lexi va nga xi vulavulaka ku ri you must do 1 2 3 handle ka ya ANC hence na leswi vanhu va swi vulavule ka meeting wa ANC ku ri this is the challenge leswi ANC nga hlangana swi nga endleka swintshuxo va swi vurile mara ni pfumeleli ni ku byela Khalanga ku na munhu loyi a nga tshama tirha ka SABC loko ku byela ku Khalanga endla yini swi nga endla i nga endli ni n'wi byela ku swi n'wi tsandile o la ku ni onhela there are those people in the government lava hleketaka ku ti-former leaders loko va vulavula va va expose a va swi kaneti loko ku ri ka swi nga ri swona va fanele already mbalo ya swi kanetile ku swi nga vuli Mbeki already ha swona loko ku ri ka hi swona already ANC a fanele swi kanetile ku leswi Khalima Mutlata a nge leswi hi nga hava misava i timhaka ta ku varhangeri va na misava a hi ntiyiso Nemetri danke enkom makumembirhi i makumenharhu timinete ku bela awara ya 12 hi 20 ku mahungu ya misava awara ya 1 ya ta va yimise ku yini nhlekani sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makumenharhumbirhi timinete ku bela awara ya 12 ntirhi namuntlha hi lava ku vulavula hi nhlengeletano leyi ya vunharhu leyi ya ku mahlweni ku hela loko ka vhiki kumbexani economic freedom fighters loko yi vuya yi nga vuya yi hlawule varhangeri vantshwa kumbe valava va nga koho kumbe swiendlise swin'wana hi ta twa swoho hi ta va ka bula hi yona mhaka leyi Musumbunuku na Tshembisa kambe sweswi a hi sungulaka ku namuntlha sweswiwani ku na swirho leswi swi nge le ku kungeleni ku ya Nasrec ku ya vona ku va tikuma va ri xiphemu xa nhlengeletano yoyeleyo se xivutiso ku ta va ku ri ku loko mi languta bandla ra economic freedom fighters namuntlha ku ri n'hweti ya N'wendzamhala hi lembe ra 2024 mi ri vona ri ka xiyimo xa njhani van'wana va vulavula hi timhaka ta ku na vanhu va xiyimo swa le henhla va nga famba kambe xivutiso ku ta va ku i vahi vanhu va swiyimo swa le henhla loko mi ku i vanhu va swiyimo swa le henhla mi vula hi mhaka ya yini va ri xiyimo xa le henhla hi mhaka ya yini hi mhaka ya ku va na vaseketeri vo tala ka vandla kumbe mhaka ku va rhurharhure ka vandla kumbe hi mhaka ya ku mi va voni ngopfu ka TV va ka xiyimo xa le henhla hi mhaka yini loko a mo vutisa mina na mani ta mi hlamula kambe ndi ka xiyimo xa ka yo hlamula hi yo mhaka ni vutisa n'we ku loko mi ku ku fambe vanhu va xiyimo xa le henhla ka economic freedom fighters ma n'wi khambula vahi hi ku loko mo munhu kumbexani hi nga jinga hi yingisela nyana vanhu mi vula vahi sa hi ku tumingisela me 0860002543 hi lava n'wi ngopfungopfu wa economic freedom fighters na n'we van'wani mi ngo landzelela timhaka ta tipolitiki ta tiko ra Afrika-Dzonga mi hi pfuna ku twisisa mhaka yeleyo kantswa ku mi angula mi ku yini ka mhaka yeleyo loko hi kha hi languta ka xiyimo xa EFF eka nkarhi lowu hi nga ka woho hi ndlela yeleyo xana mi vona ongeti vandla ra economic freedom fighters ra ha fambelana na leswi mi ri tivelaka swona ke na ku nkarhi lowu hi nga ka woho
ra laveka i mavandla lama mi vona ku ngeti ya fambelana na leswi hina tanihi tiko hi nga langutana na swona mintlhontlho leyi hi nga langutana na yona loko hi kha hi ringeta ku lavana na timhaka ta swintshunxo ke hi ta bula na vona va economic freedom fighters hi ntlhanu timinete ku pela awara yan'we nhlekani lowu se hi la ku sungula hi twa n'we hi nga se bula na vona ku n'we mi ri yini hi mhaka yeleyo hi nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860 002 543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 nkandziyiso wa n'wina wu nga hundi minete naswona tiyisisa leswaku loko mi kandziyisa ku ri laha ku twala ku n'wina ntsena ha ngetana kambe nomboro 0860 002 543 i nongona ko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi kha hi ku uyosalandzela khume wa masiku leswaku hi ya hlangana enkongo wa stadium hi 21 December 2024 inongona ko Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandlela a hi koti ku n'wangulo wa wena wu ri yini eka mhaka leyi bulaka hayo hi ndlela yele ntiri ni nga tsaka swinene loko no twa n'we mi nga swirho swa vandla hi n'we ni nga ri handle ka loko ri ku impela vandla ra ha ri hana swirho swa endleka mi kuma ka ha ri hana swirho yo mhaka ku lowu wi ku nga ri ku vulavuriweni kumbe mi kha mi nga kumeki loko ri kuma a mi fanele mi kumeka se ni ta ri teka riqingho rero a ndaka lexi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM khume ra masiku ntsena lawa ya nga sala ku va hi kongoma eka Xitsonga Music Awards 2024 yiri ya vu-19 XMA 19 tindlela hinkwato ti kongoma a TZN kahle kahle hi le nkowankowa ho kongoma ka masipala wa Tzaneen se na ni yimele tinqingo ta n'wina ko hi kota ku twa ku mi angula mi kwini tsundzukani hi teka tinqingo ta 5 hi nkarhi wun'we se mi nga tshami ku ku na ha ri ku vulavuleni mi ta foni loko ni ri ku vulavuleni tani mi nyika nkarhi wa ku va mi foni mi vulavula na muhumelerisi a mi veka layinini a mi foni mi vhe mi ya moyeni se loko mi ni kha ni vulavula ni kutani n'wina fonani mi vulavula na muhumelerisi mi twanana ku mi khome yini ngopfungopfu n'wina mi nga swirho swa economic freedom fighters ni lava ku twa vanhu va ka hina Boetpet hi le ku fambeni sweswi hi vulavulaka hi famba minduku hi ndla yini hi lava ku ya fikelela leswi na leswi na leswi na leswi hi ndlela leswi ni ta ri teka riqingho rero a ndaka leswi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nangona ko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM kha ku haxela wona twi kusuka haleno a studio 2 a hi amukeleni n'wana mi yingiselelo nhlekani Aye Boetpet njhani? hi pfukeli mi kwihi Awa hi pfukeli khalanga. Ya mina ni xirho xa economic freedom fighters. Boetpet. ni mi yingiserile Ya EFF ya ri relevant aka xiyimo lexi hi nge le ka xona la South Africa. Mintlhontlho leyi loko yi simekeliwa yona ya tshamisisiwa yi se addressiwa se loko hi ta aka timhaka ta xiyimo xa vandla ri le ka xiyimo xa right ko va ku ri timhaka leti nge le ku humeleta ku vanhu va ya hala na halawani a swi le ku dzinginiseni ka EFF sweswo ko va ku ri vavhoti vona hi voxe va na ku pfumala ku twisisa on the ground a vi le ku twisiseni ku ri ku endleka yini but andhaka maybe nhlawulo wa 2026 hi laha vanhu va nga ta swi vona ku EFF ne is still relevant in South Africa and yi ta va vandla leri kulukumba swinene ngopfu leri nga ta va ri kha ri challenge mfumo eka wolowo ni tsakisa hi ku miri mi xirho xa economic freedom fighters miri yini vanhu lava nge hayi ku na ti-high profile vanhu va xiyimo xa la henhla va nga famba van'wani va ri i vanhu va xiyimo xa la henhla kumbexani n'we tanihi vandla mi nga hi pfuna ku twisisa leswi ya mo ni hlamula ndlela leyi Boetpet mina ni kumeka a College Chabane ya ku va ku fambeni kulukumba xivambu ni a swi ta swi dzingisi vanhu vo tala ngopfu mara mina mo ni hlamusela ku mina personal a ni zangi ni vona swi ri problem ku na swi tiva ku ri kwala ka College Chabane kwala ku ri kulukumba xivambu va suka va rhelela hala a sasela mani hala a swi tika ngopfu sweswo mara la hi nga za hi vona munhu wa ku fana na Ndlozi kusuka kwala suka kona mara u swi kotini ku va a famba ndhawu leyi hinkwayo leswi vulaka ku ri munhu wa va murhangeri mara mi kuma ku a nga na impact laha tshamaka kona timhaka ta ku ri a nga swi koti ku ya ka vanhu on the ground se aka mina a ni swi voni ku ri munhu loyi a yi khumbeki nchumu ka ku va hi luzi munhu wa ku fana na Kulukumba Xivambu or hi luza vanhu va ku fana na vo Mkhwebane a yi luzangi nchumu ko va ku no pfumela ku ri vandla ra hina ri ta va ri dyondze swin'wanyana ni swo mi ta pfumelana na mina ku ri vandla ra economic freedom fighters i vandla leri ra ha ri ritsongo swinene ngopfu mi ta tsundzuka ANC a yi celebrate I think 112 years
gondo ra tipolitiki or ra struggle ri lehe ngopfu so EFF kana swo tala ngo leswi fanele ku swi dyondza loko ni vulavula timhaka ta vo Mkhwebana leti ta sungula ku va ri swi vona ku a ho teka vuni timhaka ta ku ri munhu maybe i celebrate or njhani va fanele va languta vanhu lava kota ku va tirha aka vandla se ni swa ku ri va ta va kha va dyondza ku na swo tala ngo leswi fanele ku kha hi swi dyondza loko vandla leri ri karhi ya mahlweni karhi kula mi famba rini unfortunately mina ani ta va ni nga ri kona aka ani party ya delegate ani nga ya laya ka National Assembly ani nga vi kona va lava nga kwele va ta hi representa na swi tiva sweswo khenseli boto mina hlayisekanga kayisa mina swetana a khensa 0860000254 mamon i nkarhi wa kahle wo mi xavisa vandla ra n'wina mi n'wi twile kha ri hlamusela vandla ra yena i ri 2026 pho hi lama un'wana hi loyi ni hlekani Ihlekani Thebo papa nipfukeni na valava hayi pfukeni mina ni vona EFF Thebo se kuma ku se yo buba kahle kahle i mhaka leyi kuma ku a heta ku loko ri xiharhi a xi ta va kha xi ri ku hlaleni a yi ta kahle EFF kusuka le na mina a ni ri un'wana wa kona ni kha ni yi seketela swinene mara loko yi ta ka mhaka ya murhangeri wa yena wa kona Malema a murhangeri wa kona murhangeri wa n'wina wa hina loko kwa ku vula n'wina mi fanele ku murhangeri wa hina ya mwini hi sweswo u ni karati la kumaka a nga vulavula hi ku fa ku va ku pfuriwa tibodo u nga ha vi na tibodara la a South Africa vanhu va tinghenela hi ku rhandza se mi languta na sweswiwani hi kha hi ri ku hluphekeni ka lava va nge le ku ngheneni la Afrika-Dzonga population yi tele ngopfu ku hana mintirho vugevenga byo ya byi nyanya la South Africa mara ni byeleni loko ho la ku languta yaleya vanhu va ta vo huma matikweni le handle va mi onhela yini n'wina tanihi munhu ko va na van'wani kuma ku n'wina tanihi munhu ni twa mi kha mi vulavula hi mintirho na yini va mi onhela hi yini tanihi munhu n'wina vo tala kuma ku va endleni kuma ku na ku vele ku yiveni na loko no va ni ri la a Joburg ku na tiroboto to tala la south side leri ni tirha kona la vo Vodawet mi kuma ku vanhu lava ni nge va vuli ku vele kwihi mara tiroboto mi kuma ku va le ku tsemeleleni va kha va teka tigembuli kambe i vugevenga sweswo leswi maphorisa va fanele va wa khoma a vele ku endleni ka nchumu ko va tiko ro va ri kha ro ya ka rimbomba tiwa so ku ha ri timbomba ni tshemba ku amila ku ri ya ri kha ri mbombomela ni vula so se ma vona la Thebo mi kuma ku loko ka ku faka yona ku va ku famba kulukumba loyi Xivambu vanhu vo tala a va ri na ku tshemba ngopfu ka Xivambu ende Xivambu hi yena a ta na solution ka swo tala a tsundzuxa Malema ka ntlimbo loyi a yi ri kona kwala ka vo ANC a va tsundzuxana se ku famba ka yena na sweswiwani u na ntshikelelo swinene a nge se tshemba ku va ku famba ka Xivambu se hi ta vona ku ya hi ku famba ku kumbexani ri nga humelela a hi swi tivi mara a ni voni la ri ya kona a hi tseleni hi lulamisa laya mi ngeti vanhu vo tala vanhu vo tala mi vula vahi loko mi ku vanhu vo tala swi va khumbini swa ku famba ka Xivambu mi vula vahi na mina ni wela kona kambe mi nga vuli mi ku vanhu vo tala mi va hlaye kwihi hikokwalaho ka yini mi nga ku mina swi ni khumbini mi nga vuli leswi mi nga ri ku na vumbhoni bya swona mara Thebo vanhu vo tala ku ri va fambani inkomu a swi rhandzi hina swa ku vulavula hi tirhisa leswi va swi vitanaka block to critical thinking vanhu va ta fika va ku vanhu vo tala hayi vanhu vo tala voma i va hlaye kwihi un'wana hi loyi ni hleka hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM ni hleka hayi Dr. Njani papa mina hi pfukeni n'wina minjhani pfukeni a na khumbanyana leya EFF hiyo hi nga ka yona ni khense ngopfu loko mi hi bela riqingho mi ri yini n'wina a ni na ku kombisa na ku ri mina na ni former EFF member ni fambe before vanhu lava va ngheneri va sukeni ka vandla leriya va suka because mina ni suke hi nga se nghena ka nhlawulo swivangelo swo tala leswi swi kumbe xivangelo lexi kulukumba ngopfu lexi a xi endla ku ni suka ka vandla ni ya joyina MK Party
a ku ri mhaka yo fana na ti-policies leti a ni ti languteni ka EFF loko hi languta ku vurhangeri kumbe varhangeri hi nkarhi walowo a va nduduzela ku veri vanhu va kumi tindlela ta ku nghena tikweni ra South Africa va amukeriwile hambi va nga ri na maphepha ivi hi languta timhakeni ta ku sweswi ena mi nga swi twangi kahle ma swi vona ku mi fambise hi swo ka mi nga swi twangi a vete lava va nga ha maphepha vete vanhu Afrika-Dzonga a va ti kambe ku fanele va ta va ri na maphepha hayi ku va nga tiveki ku va huma kwihi va ya kwihi ku ta a va ti sweswo a swi ta lahle ku ri leswiya swa ku se hi la ku khavhara manyala lama humi a masunguleni a lo tirha un'wana na un'wana a kumi ndlela ya ku nghena loko va pfala Beitbridge for example laha kumbexani laha ku nga na tibodara loko i byela munhu a nghena hi laha ku nga riki na bodara sweswo swo vula ku a nghena hambi a nga ri na maphepha a hi nga ta va na problem a na vhela na a hi na va na problem ya munhu la nghenaka hi bodareni swi vula ku i register-riwile ivi hi teka decision kumbe ni mi cince leswi a mi khomise swo fona ma twala mi twala nga ri se mi ni veke xipikarini mi ya tlhela kambe a ni lava ku mi vutisa ku loko mi suka ka EFF mi ye kwihi ka NG Party kona a mi kokiwa yini hi rinoko kwalano ya la a masunguleni loko ni suka hala ni sukise mhaka yo fana leyi hi vulavulaka yona ya ku a ku ri na ku ndzindzizela ku munhu un'wana na un'wana la navela ku nghena South Africa hambi swi nga khathaleki na wona maphepha kumbe i hava a ngheni se swi twala ingaku kumbe swi twala swi va ndzhwalo ngopfu ka munhu wa la South Africa loyi a salaka a xava gezi loko hi languta tindhawu to fana na Mamelodi la ni tshama kona ku na ti-squatter camp to talo leti ku nga xaviweki gezi ene ti-squatter camp khomanyana tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ni khensile ku va mi ni khomeni ni mi yingiserome se n'wina mi ri a mikhukhwini mikhukhu yi tele ku fana le Mamelodi ni tshemba ku mi vulavula na hi tindhawu to fana va Plastic View na yini se i ku tshama vanhu vo ka va nga ri va la tikweni kwalano majority ya vona muhaxi ni nga mi byela ni nga tipfinyi nga handle ka ku endla tinhlayinhlayo to fana va consensus kumbe census leswiya swo famba ni vutisela loko i hlangana na vanhu majority ya vona a hi vanhu va la tikweni i languta timhakeni ta ku loko u nghena ku a ni lavi ku vulavula hi profession but ni ta dlina ni swi vula hi mhakeni ya ku ni na ta kombisa ku swilo leswi a ni swi teka ni moyeni njhe loko wo tshuka nghena tindhawu to fana na Phomolong hi vhele vanhu lava nga ta va vona va tsutsuma laha tikweni va tele ngopfu because they are not sure whether you are there to arrest or what and loko munhu o ze a suka a tsutsuma wu vhe swi tiva ntsena ku i ncini i munhu la a nga ri na maphepha gezi a ri le ku xaviweni se swi endla hinkwaswo swi endla ku gezi ri durhela hina van'wanyana hi tshama kutani hi vaakatiko va South Africa ivi hi tlhe hi boheka ku va hi xava gezi mhaka hina hi rejistarini swa gezi mi nga ngheni ka swona hi ku 2012 ku fika 2016 ku ve na tikhampani leti ti nyikiwa mintirho ka Eskom na le ka Transnet hi vukungundwani ivi swi endlaku ku va na vukungundwani ka Eskom yi va na swikweleti sweswi van'wana va ta hakela 1 billion va yi vuyisa hi mhaka ku va va khumbeke ka vukungundwani leswi a mi fanele mi languta swona a ku ri ku 2012 ku fika 2016 a ku ri va mani varhangeri hambi kwele ka Eskom hambi hi le ka Transnet a swi ta mi nyika tinhlamulo se yin'wana mhaka hiyi no mo ni hindzisa laha evuxeni hi ta kota ku hindza mahlweni ni nga ha dyi nkarhi wa van'wanyana leswi ni swi vulaka ku botpet a swo vula ntsena ku hina a hi swi tivi ku na vukungundwani lebyi humelelaka kumbe byi nga endliwa sweswo a swi vuli nchumu sweswo loko hi languta tibaketa ku still vona gezi va ri tirhisa a hi nge a hi swi languti vo va nga ri kona kumbe a hi ta swi languta hi tihlo rin'wana hi languta ku okay loko n'wina mi hi ngetelela gezi la hi mhaka ku hi hakela hinkwenu ndlela yo ya mahlweni hi mara sweswo hi mhaka ku a hi hakeli hinkwenu nga ha va tiva hi nge vuli sweswo hi mhaka na ku 2012 to 2016 ku ve na vukungundwani a hi ta swi languta ntsena loko vo hi va veke sayitini ivi hi vuya ka lava va nga vuya va ta kumbe va ta landza hina hi nga rhanga mahlweni vanhu vo fana va Floyd va mina tsaka loko a tini mhaka ya ku swi vula ku hambileswi ni nga tivekeki politikini swi vula a nga landzangi mina mara i eka phati leyi kumbe loko mina swi languteni tanihi munhu ntsena ni nga ri ka tipolitiki ngopfu ni nga yi landza ivi na hi a landzela swo kombisa ntsena ku swi vula ku na swin'wana leswi a nga swi vona leswi swi tlulaku le a hi ri kona hi ri hinkwenu before ni famba vutheka ni mi tweli botla khensa swinene
I'm capable than inkom 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula ile ka Mganano na FM ku sale timene ta ntsevu yiwa awara yamwe ile ku vulavuleni akhayansa lo mngamngena mkhamkombisa ku meni xiro mani ri xiro swi le ku yipfuneni swi anamesela mehleketo hi kota ku twa ku matitwele ya n'we hi vandla ra n'we kumbe khale ka vandla ra n'we hi why un'wani hi loyi nhleka ahe ninja pfukile mjani okay mina ngiboni mele ku tiyingiseleni kwalano swi nge fambi kahle mina ngiboni mina ku ta va na problem yikulu loko ku sungula ka na batele a swi ngo va swinene hi ndlela leyi ku sungula ku haveteliwa matamatisi ya vanhu kwala dorobeni ku kufe leri ngo masunguleni ya yona a yi sungula kahle swo boha loko mi karhi mi famba mi ya mahlweni mi heleriwa hi miehleketo liya ya politiki liya loko mo languta bandla ra Keetana Malema always yi nghenisa swo tala ngopfu leswi ka swi nga fambelani hi ku sweswi loko kulukumba Floyd Shivambu va suka a va nga swi lavi loko va vulavula switichi swa vona a ku ri na sound yin'we leyi a yi twala ku la ku na makokelana ka vona vambirhi ene ndzi munhu loyi a nga very very close na wena i komba marito yo ka a nga ri kahle loko ku thapuka yena swo boha ku na van'wanyani lava va tibyela ku mina laha ni nga kona laha ni rhandza player yo karhi no ndza hi ku kombisa ni rhandza player yo karhi yini endla ku ni ya stadium se a swo boha vanhu va famba a swo boha futhi a swi nga kahle swo boha vanhu va famba un'wana na un'wana a landzela leyi a yaka ka yena loko no ku ya ku kombisa mina na swi kota ko tala no ku hava kambe leyi nga ta chava ku hindza kokwa Xinyori hi believe ya mina na swi vula sweswo mara va kona lava vulaka va ku kokwa Xinyori haya jo va dya khale se a hi swi languteni loko hi suka ka kokwa Malema va tibyela ku vona loko se va ha ri ka ANC va tibyela ku kokwa Jacob Nzuma hi yena munhu wo ni nga za ni veka vutomi bya mina no fa ni nga fa swi vula ku nga n'wi lwela hambi ku endla yena then endzhaku ka nkarhi va cinca va ku kokwa Jacob Nzuma a va kahle a hi languteni ku munhu u vulavulisi swingani leswi munhu a ta va a criticize vanhu van'wana laha nga le kusuhani na vona se va cinca va nwa kofi na yena kulukumba luya kokwa Jacob Nzuma so ni swi languta ku munhu wo kani i ya kwihi i helela kwihi a mhakeni ya gezi yo ka ni nga swi tiku van'wanyani hi vo ma-80s la Soweto a ri nga hakeli gezi a swi swi tala vanhu vo huma handle hina hi nga pfulapfuta hi hena ka nkarhi walowo a tendiwa leswaku na mabunya ma nga ngheni a hi swi endla sweswo se hi tsandzekile ku hi vulavula hi tiko tanihiloko hi ri tiko ra vaaki va la South Africa hi tsandzekile ku after hi ku a hi lwa na mabunya sweswi hi nga ha swi endli hi ku mfumo se hi na wona hi laha hi nga tsandzeka ku swi lunghisa kwala lava hi swi lunghisa kwala ku gezi na sweswi a ri fanele ri karhi hakeliwa kahle hi ndlela ya kahle loko a ku laveka ti-workshop se loko ko va ni nga veka vunawu va ta ku wo tika hi ku endla ku hinkwavo lava ya ku va endla ti-application ta gezi a fambe na xilipi lexi xi komba ku gezi wa hakela mina hi leswi a ni ta katsisa swona vanhu va laha South Africa ku hi zama ku hunguta ku vanhu va nga hakeli gezi hi ku na vona lava tirhi va ka Eskom hi vona va ta ku va ta hendlela a hi vanhu va le handle ka matiko Eskom I believe leswi ku vanhu vo tala i switelo wa swa kwala swi ku na gezi ku va nga na ti-ID va na swi hinkwaswo na ku gezi ra birijiwa hi swi tivela kona and xin'wana xa kona lexi ni vavaka hi lexi
se hina vatirhi va ka Telecom va pfumala tirhi why va nga va hosi leyi ka Nixon hikwalaho ka ku vona Telecom Eskom yo ngetelela a yo pfumala mali i ku la ku hi khawurisa ku swin'wana swi ta endla yini swi ta hakela yini hina hi la ku tshama kahle hi dya mafurha hi positive hi ta swi teka hi swi yisa ka vasati why swin'wana hina hi nga pfumeli ku hina hi famba ku hi rikuruta sweswi se swi vula ku hi nge languti hi ku EFF yi na xiphiqo loko va pfa va ku varhangeri a va pfi va ku vanhu va Afrika a va ngheni Afrika-Dzonga hi va languta hi tihlo ra gezi hi va languta a swi vulavula a swi nga yisi helo lahaya a ko va ku zama ku kuma tivhoti hi ndlela hi tlhelo reriya ku hi la ku susa tipota baby 99 a ku ri ndlela yo va kota ku rhandziwa loko ku ri ku munhu le ku gangiseni ko ma gangisa kona a vula ku ya swo fana sweswo nyametwele papa nikaseni thank you papa swona hi ta bula na va economic freedom fighters loko hi vuya mahungu na misava ya awara yan'we kwala ka Munghana Lonene FM sweswi i nkarhi wa ku hi twa ku mahungu ya misava lawa hi nga tshembisiwa wona hi Nkosinathi Chauke ya yimise ku yini ndlela yin'we ntsena leyi hi tirhisaka ya ku ya leyi ku nga na Nkosinathi Chauke hi leyi Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi veri tindlela hinkwato tikongoma a Nasrec hikokwalaho ka ku va vandla ra economic freedom fighters va kha va teka xiboho xa ku ya ka leswi va swi vitanaka the National People's Assembly ya vunharhu leyi nga ta rhurheriwa ku hela loko ka vhiki vo tala va le ku fambeni van'wani se va fambile hi ndlela yaleyo va lungheke ku fika kwihi tanihi vandla nkulukumba Mandla Xikwamba xa muti yime ku lunga ku la ta bula na hina hi byela ku va lungheke ku fika kwihi hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona xa muti inhlekani Khalanga inhlekani ka vangiseli va Munghana Lonene nthemba se n'we mfikile n'we va rhangeri mi kwaleyo a hi languteni nkarhi lowa mi wu languterile wa ku va na National People's Assembly ya vunharhu wu fikile tanihi economic freedom fighters mi lungheke ku fika kwihi ya kensa swinene muhaxi vandla ra economic freedom fighters i khale hi ri karhi hi vulavula hi said National People's Assembly leyi nga ta teka vukorhokeri ku fikela hi Ravumune ku nga Mundzuku ku fikela hi ti 15 ku nga Sonto so hi lunghekile swinene ngopfu ti preparations ti le ka xiyimo xa le henhla ngopfu ti delegates ti hlawuriwile hi vile na ti provincial general assemblies la a ku testiwa ground ku vona ku ri ready ku fikela kwini tani ti province for ku start this conference so ne vulavula so eka vayingiseri va Munghana Lonene nga remember ta EFF hinkwavo ka vo ku ri EFF yi lungheke swinene ngopfu ti-registration ti already se ti sungurile hi karhi hi vulavula mikolo ku sukela tolo a hi vona staff va endla ti-registration namuntlha hi vona media na vo va busy va le ku endleni ka ti-registration ni pfumela swinene ngopfu ku ri na MLFM for sure va le ku registereni if a va se registara a va yi va ya registara ti-registration ta media se ti sungurile ku ve mhakankulu ya NPA ku va ka ku endleka yini i nhlangano wa vandla kumbe organization lowu u khomiwaku each and every after 5 years laha ku electeriwaku kumbe ku hlawuriwaku vurhangeri vuntshwa bya nhlangano ku ta rhangela vandla ra EFF for the next 5 years so ku hlanganiwile in the past 5 years laha ku nga hlawuriwa vurhangeri so ya hlangana nakambe kusukela Mundzuku ku fikela hi Sonto ku hlawula vurhangeri byintshwa bya EFF mara a hi ku hlawula vurhangeri ntsena ku ta tlha ku vulavuriwa na hi ti-policy ta EFF ku ri xana ncini lexi EFF yi fanele xi endla ku cinca tiko ra South Africa ku endla ku ri vanhu va South Africa va kuma vukorhokeri hi ndlela leyi ya kahle swinene ngopfu so EFF yi ta va yi karhi eka conference ku ta va ku vulavuriwa hi ndlela leyi EFF yi nga ta tirhisa so kumbe ku ta rhanisa xiswo eka malembe lawa taku ya ntlhanu
after loko ku ta va ku ri eku hlawuriwile vurhangeri byi ta nyikiwa mandate ku ri eka 5 years leyi taku kumbe eka malembe ya 5 lava taku leswi na leswi NPA yi resolve ku ri mfanelo ya masu endla tanihi vurhangeri. Leswi swi vulaka ni twe mi vulavula hi ku hi nga cinca njhani vutomi bya Afrika-Dzonga kumbexani swi nga va ku tanihi vandla na n'we ma fika mi languta mi ku kumbexani na hina hi fanele hi cinca nawu wa mafambiselo wonge policy yonge sweswo swa ku tanihi mi va mi kha mi swi languta swoswoleswo loko mi ri ka nhlengeletano yaleyi ku xana hina tanihi vandla hi nga cinca policy yihi ku ndlela ku ri hi tshama ha fambisana na minkarhi yaleyi hi nga ka yona eAfrika-Dzonga. Intiso swinene ngopfu na ku ti self introspect tanihi vandla ne hi swin'wana sweswo leswi eku swi langutiseni swinene ngopfu ku ri xana eka constitution i ncini lexi hi nga ta ingaku hi nga xi cinca lexi nga ta ku xi ta hi kota ku hi kombisa ndlela ya kahle ku ri hi va na vurhangeri bya kahle for the next 5 years. Ni ta ku nyikela xikombiso muhaxi ku na ti-suggestion leti ti taku ku ri at least a hi dissolve ti-region ya va na sub-regional leadership. That's a constitutional matter. There's no that discussion on it. The student command also there's a suggesting it must be dissolved. Even a youth command. Those are some issues that we going to discuss in a conference based on the constitution. So it's not about where you are everyone getting there, but they are in constitution here. You want to bring anti-sanjani for the next 5 years. Se loko mi kha mi languta ku na vanhu lava va phikizanaka hi swa mampela ka economic freedom fighters kumbe a mi phikizani mo vekiwa ku xikwambani mi ta va lava ku na lava nge le ku phikizaneni hi swa mampela loko hi kha hi languta ka vurhangeri lebyi byi nga humaku Nasrec under ka ntirho lowu wa ku hela ka vhiki. EFF is a democratic party. Loyi a lava ku ta phikizana na un'wanyana va ta ya va phikizana a ku na loyi a nga ta arisiwa ku ta phikizana mara ku nga vi na ku phikizana kwa ku loko se munhu swi n'wi tsandzile a ta vuya a vulavula swin'wana ku ri u lo rhobiwa kumbe yini kumbe swi mara mphikizano wa pfumeleriwa u nga yi wa phikizana na ku hava na mehe ni vona nga ku ni nga na rhangela eka xivandla xa so ni nga va rhangela kahle loko no va mutsaleri kumbe ni nga rhangela kahle loko no va yini xin'wana xi nga ta va u lava ku ta xi endla mara u swi tiva ku ri milawu na tindlela ta kahle leti ti guide ku organization swi ta landzeleriwa so mara ku na munhu loyi a nga siveleriwa ku ri a nga lava ku ta phikizana munhu wo karhi kumbe a nga lava ku va available for any position. Leswi vulaka ku Dr. Ndlozi i xiphemu xa ntirho lowu. Organization a yi zangi public yi nga vulavula ku ri mani u ta mani a nga tanga leswi hi leswi vonaka mahungu a yi swi tivi ku ri Dr. Ndlozi i leader ya EFF. Dr. Ndlozi wa member ya EFF. So a ku na munhu na wun'we loyi nga ku organization yi ve ya veka xiviko ku ri xikwambana a va laveki ka conference a ni tsundzuki ku organization yi swi vurile leswo kambe ni vula swona Dr. Ndlozi va ta va ri kona hi leswi ni vulaka swona member rin'wana ya EFF loyi a nga delegate loyi a nga hlawuriwa ku ri u ta va delegate remember a ku ti ni nga va ni ri member mara loko ni nga hlawuriwangi ku va delegate a ni hlawuriwangi ku va delegate so a nge swi koti ku va ni fikelela ka conference loko ni nga hlawuriwangi ku va delegate mara loyi a nga delegate loyi a nga eligible ku ri u ta va a ri kona hinkwavo va ta va ri kona. se mi ri yini ka rixaka hi ku angarhela va nga langutela yini ka nhlengeletano lowu na ku huma ka yoho loko se yi hela hi swihi leswi mi va tshembisaka swona loko mi kha mi hetisela xikwambani? Hi va tshamisela ku va hi ta va nyiketa vurhangeri lebyinene bya vanhu ra economic freedom fighters vurhangeri lebyi nga ta va rhangera hi ndlela leyinene vurhangeri lebyi byi nga ta make sure ku ri byi tirhisa kumbe va teka mandate leyi va nga ta va wu kumile kusuka eka conference yi yexe and then va nyiketa vurhangeri lebyi nga kota ku byi ta lwisana na vugungundzwana na corruption leyi nga kona eSouth Africa vurhangeri lebyi nga ku byi ta make sure ku ri hi minkarhi hinkwayo 24 hours va va ri available for vandla ra for tiko ra South Africa na vaakatiko va Afrika-Dzonga so a ku nge vi na problem conference leyi ku ta va one of the best conferences leyi nga ku yi ta deliver evurhangeri bya kahle ngopfu bya un'wana ri ni mi vutisa ku malembe mi pfa mi rhamba vanhu vo fana va Dr. Patrice Lumumba loko ni nga hoxisi ku na van'wana mi nga va rhamba sweswiwani ku va ta va xiphemu xa ntirho lowu ni sale 30 second. Yeah, every year kuba ku ri na vanhu lava rambiwaka the guests va ti ri koho also ku va na lava va nga ta
from the business side already na ba ko van'wana va nga ta va ka va join over so a ku cinca nchumu the way I ran such sort of conference leta ti nga hundza ta vumbirhi ya ni sweswi swo to va ndlela yele va ta va ri kona va nga ta vitaniwa ti guest lava nga ta va ri ti delegate lava va nga ta nghena eka xiphemu kumbe eka site ra business lava nga ta nghena eka ti media for example all those type of things so the guest of course okay Shamoti hi mina vela mukateko ka ntirho won'we famba ni khwatsi ta twa loko mbuya msumbuno ku mfambe njani no inkomo swinene Kalanga inkomo bala va bula na vona nkulukumba Mandla Xikwambane lava bula na vona kusuka ka the Economic Freedom Fighters hi mina vela mukateko ka vula hi vuyele na vurhangeri lebyi nga ta vulavula na hina tani hi tiko hi ratwa hi byo ka mandla ka leswi tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi lembe ra 2019 ku vuye ku ya tumbuluka xitsongwatsongwane lexi xi nga hetelela xi hi fikisa ka ku va matiko ya ku a ka yiwe helo na kwala Afrika-Dzonga swi hetelele swi va kona ivi kusuka kwalano ku va na timhaka ta ku se vanhu va sungula ku ti tumbuluxela ku ka nga yiwe helo a swi fambiselana na timhaka ta ku hi swi swa xavisiwa hi swi ya swa xavisiwa byala a swi ri swin'wana swa leswi a va ku a swa xavisiwa hi nkarhi walowo se vanhu va famba va ti didiyelela swa vona va tindlela tinxakaxaka ta muhlovo wa byala ku ri ku ringeta ku pfala vangwa leriya a ri kona xana maendlelo lawa se ya languteriwa ku ya nga hetelela ya simekiwa hi mfumo wa Afrika-Dzonga yi nge hi susumeteli kona kwele ke timhaka ku ri timhaka ta leswaku va ri va kunguhata ku kumbexana ku nga langutiwa hi vuntshwa timhaka ta xibalo lexi xi hakeriwaka eka vanhu lava tirhisaka byala leswi nga hetelela swi tlakula mintsengo ku ri yin'wana ya matshalatshala ya ku ringeta ku vona ku byala byi nga kumeki kolova se xana ku nga va ku ri xintshunxo lexi xi tekiwaka ki nakona loko ku ri ka xintshunxo hikokwalaho ka yini lavawani va rhangela i van'wani va rhangeri ka xiyenge lexi xa kumbe nhlengelo wa vanhu lava xavisaka byala ku nga nkulukumba Lucky Ntimane hi vo hi lava ku bula na vona nhlekani lowu hi twa ku va ri yini vona tani hi va huvo ya vaxavisi va byala loko ku langutiwa timhaka ta xibalo nako kahle xibalo lexi ve ri xi tandzisa ku yini hi ndlela yaleyo Ntimane ni nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM hi khensa hi pfuxela vayingiseri va Munghana Lonene FM hi va navelela nakambe a nguva ya kahle ya khisimusi kwala ka nguva ya khisimusi yi ta na swivulavula swo tala Ntimane timhaka ta xibalo ve ri ku ya endleka yini mfumo lowa hina hi ku hleketa ka wona wu ri loko vo tlakusa a ntsengo lowu hakeriwaka loko munhu a xava byala swi ta endla ku vanhu va nwa kantsongo va estimate ku at least 5 billion liters ya byala bya nyiwa South Africa and hi ku ya hi government ya hina that is more than enough so va langusa ku ri va teka advantage hi situation yeleyo and then va tlakusa ntsengo wa byala so hina hi tsarile ka government ya hina hi vula ku a decision yo tani yi ta endla ku byala byo vitanaka ku illicit kumbe counterfeit alcohol byi ta byi kula bya mahlweni la South Africa loko hi langusa tinambara ti ri currently eka xiyimo lexi nga le ka xona almost 20 billion rand ya byala byi kumeka ka South Africa byi wela ehansi ka illicit kumbe counterfeit leswi hi xilungu xo ka tirhisa xi ri i fake alcohol i byala bya fake loko hi langusa va makhelwana va hina a Mozambique almost 73% ya byala byi xavisiwaka le i fake i byala byo ka byi nga ri nawini loko hi langusa East Africa almost 68% ya byala byi xavisiwaka na byona hi lebyi vekiwaka ku i fake so byala lebyi byi na nghozi ka vanhu lava kumaka va ri byima hi ku bya dlaya and a hi lebyi byi nga lulamela ku vanhu va nga byi tirhisa kumbe va nga byini so eka government a hi languseni tindlela to karhi leti nga kotaka ku pfuna ka ku hilisana na alcohol abuse tanihi tiko mara ku tlakusa ka price ya byala especially ka vanhu lava xavisaka va ri nawini a swi nga hi pfuni tanihi tiko loko mi ka ni le ku languteni loko ku lumeka ka 5 billion liters leyi nwiwaka swi vula ku byala byi na mali man 5 billion i ya byala lebyi bya mampela hi nga se katsa lebyi bya mixaxaxa 5 billion le i tilitara
ne vula so loko hi langusa alcohol industry a South Africa hi lembe bya hi nyika between 150 na 200 billion. So hi ku vula ntiyiso byala bya kota ku byi hlayisa na mindyangu ya hina byona mali byi na yona, mara hi twisisa ku government loko lava ku tlakusa price va languse ngopfu ka ku va endla mali hi hina va tirhisa a xivangelo xa ku va lava ku ehlisa ku vanhu va nga nwi ngopfu, which loko hi langusa a ku na ntiyiso ka swona. kuve mfumo na n'we tanihi vaxavisi mi tirhisana njhani loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana na ku hisiwa kumbe ku tirhisiwa ka xihoko ku nga ri ku xihoko ku tirhisiwa ka byala ku tlula mpimo kumbe ku nwiwa ka byala ku tlula mpimo? Ku na la n'wena tanihi vaxavisi mi ka fika kuma ku hayi impela lebyi se byi nwiwa ku tlula mpimo ku fana na 5 billion liters leyiwani ku ya hi n'we yi tele kumbe yintsongo? Loko hi langusa government ya hina a yi vulavuli na hina vaxavisi va byala, ene loko hi langusa futhi loko hi langusa leswi nga swi vitanaka xilungu ku i constitutional mandate ya department ya National Treasury, a ku na la hlanganaka kona na ku vanhu va nwa byala hi ndlela yo karhi. Leyi i responsibility ya department ya social development, yi tlhela yi va responsibility ya Department of Health. So loko National Treasury yi decide yoko yi lava ku teka mitirho leyi nga fambelaniki na constitutional responsibility ya yona, swa hi hlamarisa, mara ha swi tiva ku ri tiplani ta vona i ku va endla mali. I timhaka ta ku kundiwa mali hi n'wina kumbe i ku langutiwa ka timhaka ta ku engeti ku tirhisiwa ka byala byi hi xiyimo xa le henhla swi hetelela swi va na switandzhaku leswi swi tlhelaka swi durhela tiko ku tlula mali leyi taku yi tisiwa hi byo byala lebyi? Swi fanerile ku loko hi endla a ti-decision tanihi tiko hi ti endla based hi science hayi hi ti-emotions. Hi mhaka ku loko u tlakusa price ya byala u hleketa ku ri vanhu ta fika kuna va nge tshiki. Hi vonile hi COVID-19 ku byala a byi nga kumeki mara vanhu a va swi kota ku va va na access ka byala, and hi swona swi nga endla ku byala lebyi vulaka hi byona byo ka byi nga ri kahle bya illicit na counterfeit alcohol byi tikuma se byi kurile byi ya mahlweni. So department ya National Treasury a hi yona ya kahle ya ku hi nga deala na alcohol abuse tanihi tiko. Hikokwalaho hi vulaka ku a ku hlanganeni department ya social development na department ya health tanihi tiko hi va na a strategy xa ku lwisana na alcohol abuse, mara ku tlakusa price a hi solution. Ni le ku languteni la ku na minongonoko leyi kumbexani mi yindlaku n'wena tanihi vaxavisi va byala ku ringeta ku pfuna ku bindzu ra n'wena ri nga vekiwi tihlo, ri nga tirhisiwi tani hi vutumbelo loko swi ta ka timhaka ta ku kala matikhomelo lamanene ka vaaki? Mikama yin'wana va ta vula van'wani va ku ya ku ze byala byi hetelela hi fanele byi hungutiwa ku tirhisiwa ka byona hi mhaka ku byi hi vangela leswi na leswi na leswiya. Xana ma dyondzisa n'we loko ni nga hoxisi ni nga ni mbutisa kumbe ra vumbirhi kumbe ra vunharhu tanihi vaxavisi va byala ka vutomi bya mina ku ma hoxa xandla ke mi ndza ti-road show mi dyondzisa vanhu ku hi va ka hina byala byo nwiwa hi mhaka ku munhu i borekile na yini na yini? Siku rin'wana mi tshama mi vula kwala ka moya lowu kala ka munghana lonene ni kha ni vulavula na n'wina ntimani mi ku lo futhi loko nga tirhi i ri ha mali nga nwi byala, kambe hi vo vanhu va ku ngopfu vala. Na khensa xivutiso xa n'wina tolo kunene. A hi ri Amurekela Park Mamelodi East na vaxavisi va byala hi va dyondzisa hi ku xavisa hi ndlela ya kahle, especially sweswi se hi nga fika eka December. Hi vula ka vaxavisi va hina va byala ku hi nga fambiseni mali mahlweni kambe a hi fambiseni ku hluvuka ka community ta hina leti hi xavisaka reke tona. So yes, I endla ti-program almost every month. Hi endla ti-programs across the country ka ti-areas leti vonaka ku ti na high risk ya ku vanhu va nwa byala hi ndlela yo ka yi nga ri kahle. So i responsibility ya hina as national headquarters ku va hi dyondzisa a vaxavisi va hina va byala lava na vona loko se va ri targeting ta vona va kota ku va dyondzisa vanhu lava va taka va ta va support as customers ku byala byi nwiwa hi ndlela ya kahle. Sweswiwani va ha lava ku mi tisa swibumabumelo, xiboho xi ta tekiwa rini ka mpimanyeto wa February? Loko hi langusa va extend a submission date yi ta va hi ti 14 loko ni nga hoxisa nga 14 ta January. Mara ku mi langusa tiplani leti tiplani ro ku loko va endla a budget speech ya vona hi February va se va decide loko va la ku tlakusa mali, mara hi ta va na vona swi nge humeleli sweswo ya ha ri kona. Hi ta lwisana na wona mfumo loko ma nga teka ti-decision ehenhla ka ti-tavernas ehenhla ka vaxavisi va byala
va nga zanga va vulavula na yini lava nkarhi wo leha ku va endla ti-submissions because hi na ku tshemba ku na vona decisions leyi va nga yi teka a va yi tekanga hi mhaka ya science kambe va yi teke ku va va tirhisa ti-emotions ta vona Nimetwele Ntemane kambe loko munhu i kombela Christmas ka n'we i va swi vula ku n'we mi n'wi nyika sikisi a Christmas ya kahle ku munhu a tiyela kerekeni Ntemane khensini swinene hlayisa ka ni va na Christmas lerinene ku tiya ku engeta iko i vaxavisi va byala huvo ya vaxavisi va byala lava hi bula na vona nkulukumba Lucky Ntemane va hi fikisa ka hafu bila awara ya n'we ta twa matitwele ya n'we ka mhaka yeleyo kambe loko hi twe mahungu ya misava ya awara ya 2 ku ya ta yimise kwini a hi kongomeni kona hi amukela sesi Lilian Hlavangwane ya sesi Lili hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula hinkwenu na mavabyelo ya hina miehleketo swi ya hi ku wa swi kota ku va na emotional intelligence. Emotional intelligence i ku kota ku tikhoma matikelo ya wena ya nga yi ya vavisa munhu un'wanyana ene xin'wanyana lexi ni rhandzaka ku xi vula i ku ni nge nyiki munhu xilo ni nga ri na xona loko ndza ni kota ku nyika munhu vumunhu swi vula ku ri na byona mara loko ni tsandzeka ku nyika munhu vumunhu swi vula ku ri a ni na byona so sweswo inketana mara ya tsemeka loko ntsena u tshama hansi before u yisa xilo ka social media rhanga u xi mbala kumbe rhanga u xi twa ku ri in 10 years time xi ta va xi endla yini xi vula yini xi ku yini ku ri ko u nga ta xi endla because at the end of the day xi ta ku vangela mumunhu not ntsena ka wena kambe na le ka vana na le ka vatukulu na swin'wana na swin'wana swa kahle leswi nga ta va swi lava ku ku fikela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Nkombo Pet mina ni mseketelo wa FF navelele FF inani conference leyinene a swi fambi kahle swilo hinkwaswo ya kahle hi ta va yimele ti-result ta va hi ri na vona hi ta va hi va khongerisa swa va Floyd loko va fambe swa vona a va fambanga na mihleketo ya hina EFF ha vona na loko ku ri ko fika nkarhi ndluza fa famba na yena fambi it's fine mara hi ta sala hina EFF yi na timintsu yi mili swi kona mihleketeni ya vanhu mara EFF a yi lavi vanhu vo ka va nga tivi nchumu vo ka va nga analyze nchumu loko ku vulavuriwa hi tiboda ti nge pfuki ti pfariwini datswana ho va lava vulavula hi sweswo va hambe va ta pfala tiboda va ha swi vula namuntlha na loko munhu ku ri ke hi ku ta kwatela ku a ku tiboda ta pfuka ti pfariwini o dyela nkarhi yaloyo inkomu Botpet hi Kharan'we na muhumelerisi mina ni EFF member mara ku na swin'wana mi kumaku no ka ni nga swi rhandzeki hi party ya mo special ka leader ni lwe ngopfu na timember tin'wana hi mhaka swona khosa ni nga la ta twa nchumu yena n'wiselo but vayisa va EFF vo tala vo va la ka EFF ku va la ta benefit ndlela yin'wana mara u ta ka tivoti a va voti and a va n'wi lavi Malema a va lava Floyd ngopfu so swi affect ngopfu EFF a la ta yemba timhaka ta Floyd ku famba a ka ha ri na matimba ka hinkwenu ka hina na swi vona na mina leti branchini na eka vanhu loko va kha va vulavula ka ha ri ha matimba Botpet so border police a ku nga ri problem leswiya vanhu vo ka va nga understand loko va kha va byeriwa leswiya ku nga ri problem vanhu a va twisisa va nga yingiseli media because media a yi ri against the EFF ma swi vona so ku na swo tala ku nkarhi wa kona wu ntsanana inkomu Nhlakani Khalanga muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene la ku hlamula ka leya EFF Economic Freedom Fighters i vandla ra kahle swinene leri ri lavekaka ku ri va kona ri va vumundzuku kahle ri hanya ri nga fi ri ya mahlweni hikokwalaho ka ku nkulukumba loyi a ri rhangelaka Malema i munhu loyi loko a vona xilo xi hoxekini a kota ku hatla a xi addressa ka tiko na loko hina van'wani va mbuyangwani hi nga voni nchumu yena i endla ku hi va aware xikombiso loko ku ta humelela mhaka ya ma-Guptas a hi nga tivi nchumu hi ri tiko a ho ti hanyela hi nga swi tivi ku la tikweni ku le ku endlekeni ka yini mara a humelela nkulukumba Malema a fika hi boxa mhaka ya ma-Guptas kumeka ku himpela ma-Guptas ma koho se i vandla rin'wana leri fanelaka ri hanya ri ya mahlweni ri va ri ko hambiloko ku ri ku a nga hetelela a nga
bangi president kumbe swin'wana mara vandla ra yena ri le ku pfuneni swinene hina tanihi vaakatiko va South Africa inkomu Khalanga. Butpet ku sunguleni ka rona bandla leri ra EFF ku vula ntiyiso na mina ni un'wana wa vanhu lava a va nghene hi ku nyanyuka ku ri ne bandla leri ri tatisa ku cinca kasi a ko va ndilo wa mavivi ntsena sweswi a ra ha ni nyanyuli a ka ha ri na leswi nyanyulaka hi nchumu swin'wana leswi endlaka ku ri munhu a luzekeliwa hi ku nyanyuka hi loko ku ri ku president i nga ri swi tikomba ku u ta fela kona xitulwini swi tikomba i nga ri a nga twanani na ku va a susiwa xitulwini yena u fanele a tshama na president u fanele a tshama a ri president loko ni langusile a vandla leri a ri hambanangi kule na vo ZANU PF se swi swo fana leswi swi luza ku ri vanhu va va na ku nyanyuka loko va ku vonaku evandleni so Butpet ra lolohisa vandla leri Butpet na khenso ni xeweteni Khalanga ni la ku ta veka leya ya ku a ku ri mani murhangeli eka sukusisa 2012 to 2016 ka Transnet loyi a ri kona murhangeri a ku ri Siyabanga Gama loyi se swana nga tsutsumela ka yena tatana Zuma a vona swikandala swa yena ku va endli rawumbi wa ka luhala ka Transnet ka loyi ka Eskom Popo Mlifi loyi na yena anga ka lava va nga ona ngopfu ka Eskom yaloye Popo Mlifi se va tsutsumeka MK hinkwavo vanhu valava ivi ku ya nghena futhi hala ka prasa elaki motala lava nga tsutsumeka eka yena mani ka yena murhangeli yaloyi a hi khomini ka nkarhi woluya a ri president hi vona vanhu lava mini ni va tivaka lava ka nga endlaka nchumu ku loko no tsutsumela kona ka MK no endla ni nga swi tivi ni endla hi ku vanhu lava twaka leswaku va onhi ngopfu vanhu valava inkomo Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela a hi vulavuleni timhaka leta byala va ka hina na mitwa minkarhi ya ku tala mi khama ku mi vula byala mi ku i xihoko a hi swona byala i swin'wana xihoko i swin'wana a mi twa mi kha mi swi sasekisa byala hi byona byi nga na xihoko byala byi na xihoko kambe mi nge vuli byala mi ku i xihoko ma swi twisisa swa twisiseka xihoko i alcohol byala a hi alcohol byala byo va na alcohol se ametwa mi komba ku hina phela a xi tiva Xitsonga no a kha hi nwa xihoko a hi swona mi nwa byala n'wini loko xihoko ha mo thonisela kunene non'wini loko mo ka mi nga thoniseli mathonsi yo pimiwa ha mi lahla loko ku ri xihoko ntsena se swi a hi swi hambaniseni kambe hambi swi ri tani a hi buleni hi yona mhaka leyi mi vona nga tinyimpi leyi hi nga yi humelela tanihi tiko loko endleke yini loko mi ta mi yingiseli leswi a swi kha swi vulavuriwa hi vaxavisi va byala mi ri yini n'wini hi le ka 0860002543 na ngetana kambe 0860002543 na ri teka riqingho rero kambe andaka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM n'wana mingisero i ri hayi man Popo Mlifi a ri ka Popo Mlifi ku ve ku tshame ku va mutshama xitori wa board ya ka Eskom kumbe ya ka Transnet kahle ya ku nga ri Eskom a ku ri Transnet avo kumbe no hoxisa Popo Mlifi yena i ve koho ka yin'wana ya tiboard hi ndlela yaleyo kambe manetwa kambe lava va varhangeri eka Transnet hi nkarhi lowa 2011 ku fika 2016 a ku ri nkulukumba Brian Mlifi ivi 2016 ku fika 2018 ku va Siyabonga Gama a ku ri Transnet yaleyo hikokwalaho ka hina hi vulavula hi swona leswi kambe a hi vulavula hi swona hi kha hi languteka timhaka ta ku na khampani leyi nge yi la ku hakela mali ka xiyenge xa vuchuchisi ya ku tlula biliyoni ya tirandi hikokwalaho ka ku vekiwe na vukungundzwani ka Eskom ne le ka Transnet
ya ka Mackenzie a hi vulavula hi swona swi fike kwalano kambe a hi vulavule hi timhaka leti le Mporosini timhaka leti ta va ipikilieza na tiphayini na timbamba na mvanya na tichokovane tithotho muqomboti swi tele man un'wana ne le ka matsalwa swikoho u nyikana vanhu byala vanhu swi kona ne Mateu mani va ku nyikana swi le ka Mateu mani va ku nyikana vanhu a hi amukeleni wa ri vo sungula Enhlekani Kalanga. Papa mina minjani? Na hlayisekile ni kombela ku va xikalavito. Mo ti vulela swa xikalavito a swi na mhaka hambi swi ri tani vulavula. Hi la ku nghenanyana ka leya byala Kalanga. Ya. Ku twisa ka me a ni mini wa byala mara no twa onge government la yi le ku Europe. Loko onge va bukelele ngopfu rihanyo ra vanhu a va nga fanela ku tlakusa byala price ya byala va fanele ku yehlisa ku vanhu va nga ha maki byala makaya va kota ku ya pfuta byala responsible. Antivi kumbe swi twala kahle. A ni swi twisisi miri ku endla ka yini? A ni ku loko government yi plana ku tlakusa mali ya byala lebyi nga le nawini a swi pfuni vaakatiko ku va nga phuzi byala ku ya mahlweni lebyi va byi makaka makaya swi endla ku va byi maka moya ku byala se a byi durha tithaveni mara loko va ku va yehlisa price ya byala va nga tlakusi vanhu va nge he xavi Mporosi makaya va ta xava byala thaveni lebyi nga chipa lebyi nga ta byi kota ku pfuxa rihanyo ra vona ya mahlweni. Se hi marito man'wani mi vula ku maendlelo lama a mi nge hi vuyerisi tanihi tiko? A ma hi vuyerisi ma ta ma vuyerisa government ntsena mara hayi tiko. Loko va vula hi government yi ta va yi vuyerisiwa hi yini? Yi ta va yi vuyerisiwa hi ku byala va ta va engetelini loko va engetela byala va ta kuma mali ka government ya tax leyi va taxaka vanhu va xavisaka mabyala mara vanhu lava phuzaka byala hi voxe vanhu lava phuzaka byala hi voxe a va vuyeli nchumu va ta vo westa mali ku ya thaveni va ta avoida thaveni va ya kwini va ya ka lebya mavoko makaya lebyi nga ta khosta rihanyo. Ya van'wani va ri bya mavoko byi kahle mani va loko vona vanhu va ngopfungopfu lebya antivi lebyin'wana lebya miqombhoti lebyi byi kahle ngopfu kuma vanhu va khuluphalile vanhu va ri kahle vo hatihati va ri byi kahle Kalanga mhaka ya ku byi kahle i ku a ku na option a ku ya thavela xa byala lebyi durhaka swi tlhela va xikalo xa 5 rand emutini lebyi government byi ngo byala lebyi a byi kahle mara va lava ku tlakusa price swi hi vuyisela yini hina tiko na hina vanhu swi hi vuyisela yini loko onge va concern ngopfu hi vanhu a va hehlisi price ku vanhu va nga ha eka lebyi bya ku dlaya va kota ka lebyi bya ku chiva byi nga le nawini. Kambe mhakankulu phela hi ku miya kwihi mhakankulu va rivala ku hunguta ku mi nga vi nwi ngopfu mokelela n'wina kumbexani loko a vo ngetela price leyiwani kwele ka xibalo ivi va tlhela va tiyisisa milawu ya ku leswi swa a ma tshami nkani ku ndliwa miqombhoti vanhu va ya vanwa swi nga handleki. A swi nge koteki swi nga handleki ku ya phuziwa miqombhoti makaya ku loko byala byi durha thaveni ku ni driver ku ni ya le ka byala lebyiya byi nga chipa ko. A ni ku drive kona a ni byala lebyiya nawu a byi le nawini nawu wu to tirhisa mavoko ku we a wu na langusense ya ku vandekela byala. A mfumo wa hina Kalanga a wu fanele ku swi tiva ku sweswo wa tsandzeka ku swi endla hi COVID-19 a va swi kotanga ku swi tivela sweswo vanhu a va phuza byala ku ndlula mpimo ku tlula hi nkarhi lowu COVID a yi nga si fika se i ndlela ya kahle ko vonelo ra mina Kalanga ni ri hina hi mavaka hi veka na ene ri kahle loko hi ka hi tlhontlhana mi kha hi vulavula so ni tsaka ngopfu mivulavulo ya nga sungula kwana a khuluma wa khuluma na wa sungula ni rivele vito ra yena yi veke point kahle leswi a swi ku engeta ka byala a swi pfuni hina swo endla ku swi va we swi lava va ehleketa kahle va yima yani ku hleketa hi voho va hleketa hi tiko ri helelile. Ni mi tweli papa enkomba ni khensile swinene muqombhoti ma ene ku ta komba ku vanhu va tinyungubyisi ku nwa miqombhoti munhu a nga chavi ku nwa miqombhoti dyambu hinkwaro i va xava xikotelo xin'we a jikajika ra xava xi za xi hisa ivi se loko se a phalaza hi kho hi swi vona ku loyi a nwa miqombhoti a hi amukeleni loyi hlekani
hayi mnjani butata papa mina ipfukile kuna vichata hayi tsakile akenza makadzala hayi mina hi ku twisisa ka mina ni vona nga ku lava va social development a va fanele va ra ku nghenelela ngopfu ka mhaka ya byala va ringeta ku dyondzisa vanhu ku kahle byala a byo va solution ka swilo hinkwaswo ko va na leswiyana leswiya loko mi ri ku hungaseni mi nga kambe loko ri ku a byi vi solution ka swilo hinkwaswo muyingiseri wa mina mi fike njhani a mi swi tivi ku na vhese ka Matewu hambi Matewu mani yi ri nikani swisiwana byala swinwa swi ta rivala vusiwana yona hi yona bibele yaleyo vhese yaleyo yi kahle ngopfu mara loko xisiwana mi xi nyika byala hi ndlela yaleyo swi vula ku a mi xi dyondzisi ku huma vusiwaneni mi xi nyika ku xi ta kota ku tiva ku sweswi ni nga ku hluphekeni sweswi ni fanele ni ya na byala xi ya ku hi xisiwana lexiwani se xi ya tshama xi ri ku nweni wa mintlomboti na swin'wana va nge xikwembu siku hinkwavo masiku hinkwavo se loko a va nghenelela lava social development va dyondzisa vanhu na department ya mintirho yi nyika vanhu mintirho ku munhu loko a tshamelanga ni nchumu hi laha ku sungula kona ngopfu problem i ta hleketa ngopfu and van'wana va n'wi advise ku loko i hleketa ngopfu loko u na byala swa hungutekanyana ku hleketa se loko yo nghenelela na yona leyiwani ya mintirho va nyikiwa mintirho nyana na swin'wana swi nga pfuna ngopfu ni vona nga ku government ya hina na ti-private sector na tona ti fanele ti nghenelela ku pfuneta ku vanhu a va ve busy loko va ri busy hi ndlela yaleyo a ni voni ku va ta kuma nkarhi wo ya a ku nweni mi nga kuma ku loko ri ku munhu a off hi weekend u to nwa hi Friday Saturday Sunday wa ta ku Monday ya nghena ntirhweni lowu a wu vona ku ri wa nkoka a nge mi byala hi ndlela yaleyo ku a ta kota ku ya ti onisela ntirho walowo masima lavo tala hala makaya ene mhaka leyi mi taka na yona yin'wana ya nkoka yeleyo ya ku loko mo swi xiya na byala a swi tiveka ku byi xavisiwa hi ku hela ka vhiki ku nwiwa hi ku hela ka vhiki kambe masiku lama ku nwiwa siku rin'wana na rin'wana hikuva vanhu va koho siku rin'wana na rin'wana ku hava ku ni pfuka ni ya ntirhweni sweswo a wu nge va caca va ku fufuterisa leswi va ku fufuterisaka swona emintirhweni se u nga ku helela ntirho leswi vanhu va wu rhandzisaka swona ntirho a nge yi ntirhweni a dakweli unless va lava nga hopeless ku vanhu nge va twisisi mara a nge yi entirhweni munhu a dakweli se loko ku ri ku a swi humelela hi ikhonomi ya tiko ra hina yi tlakuka vanhu va kuma mintirho va tele ni vona nga ku na swo byala swi ta hungutana nyana nemetweli papa khenseli botome na khensi mi ku ye vafundhisi loko xiyimo xi te tani tsalwa leri nga ko bibeleni ri va ri karhi la ku hi fikelerisa yini mara loko ri ku nikani swisiwana byala swinwa swi rivala vusiwana hi leswo va fanele va rivala vusiwana va tshika ku huma vusiwaneni kuma ni ri tsha hi swona ni pfuneni khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM lo sala timina ta 10 ntsene ku nga se ba awara ya mbirhi loko ni nga hoxisi ku na cricket namuntlha kambe ke ni nga siya ka cricket yeleyo ku na muyingiseri la nga la layinini la yi ma ni tiyisisa ku himpela lo wa cricket muhaxi wa mina i yime ku lunga na la Jimmy kona musi ne me right ni lo tala ni ku moka la ni nga mi rivali yi ma ni teka ku ri ku mbalo ni nga n'wi veka la layinini la ivi mi ta ni nyika xiviko xo sungula hi twa ku swi famba njhani. All right, Kalaga. Inkomo sweswo mingiseri Munghana Lona FM na Kiss Phineas Malaji ume kulunga a hi tekeni loyi mingiseri nhleka votipete na vaxumi ahe papa mpfukile hi vatome ngoko mhaka ya byala mina hi ku ya hi mina byala a byi onhi nchumu hina hi ri vanhu hi hina hi byi tirhisaka hi nga byi tirhisi kahle so leriya ra ku hambi loko ri ku vo pfala hi 10 hambi vo pfala hi 2 swa fana a ku na lexi nga ta cinca loko ri ku munhu byala byinwini a ti yimisele ku lava ku ndla leswi a lava ku swi endla i ta swi endla loko va vona hi nga ku byala ke a byi khomi kahle why va nga pfali ku byi nga ha vi kona total laha tikweni hi vona ku ta ndleka yini mara swi tikomba mi nga ri na hina mingiseri wa mehe hi ku laha hina hi nga kona hi laha hina hi le ku vulavuleni hi timhaka ta ku byala ve ri ku ta ngeteriwa xibalo
ivi vaxavisi va byona va vilelaka loko ku ri ku xingeteriwa xibalo swi vula ku byi ta durha kambe ku nge vi xintshunxo xa mintlhontlho leyi nga langutana na yona tanihi tiko. a ni ta kona kwalano a ni la ta ringeta ku kombisa ku hi mhaka ku va ku ngeteriwa xibalo va lava ku ta ringeta ku kombisa ku byala bya onha atikweni hi ku ya hi mina ni nge hi ku ya hi mina a byi onhi hambi vo ngetela xibalo va ndla yini Botpet loko ku ri ku munhu i ta xavisa byala i ta xavisa loyi a nga lavi ku xava a nge xavi ene loko ku ri ku a va lava ku endla mali hi byala a South Africa ku na tiko rin'wana Botpet ku hava biya ya more than 3.5%. leswi vula ku tiko rero va endla mali yo tala hi byala hi mhaka ku loko ku ri ku i fanele i dakwa hi 6 i nge dakwa ya dakwa hi 12 swi vula ku i fanele i xava byi hlayini mantwisisa va hunguta xihoko andzeni ka byala. Yes sweswo leriya rona hina la loko mo langutisa hina hi famba ka va 5%, 5.5 inini loko na leriya rin'wana ra bodlela ra 43%. Ra 43 ku hava le mi kuma ri karhi ku 20 something mantwisisa leriya ro loko vo ehlisa ti-percent ta xihoko andzeni ka byala hi endla mali yo tala ngopfu a South Africa hi Botpet ni mubyeli mavoni hi ka hi ri na vo 3%. mina kumbe xala hi nge mina ni tswotswiwa loko ni kwamule 12 swi vula ku ni fanele ni kwamula 24 ma swi vona so a va ringeti ku tshama hansi va swi langutisisa kahle ku hi nga swi endlisa ku va kopela ka matiko man'wana va nga tsakisi ku khupula xibalo va nga ri na plan B hambi va khupula xibalo xi ze xi fika henhla ku fika kwihi byala bya ha ta ala byi xavisiwa Botpet vanhu va to ti hundzukela va nwa lebya va nwa thothotho a ni thothotho bya thothotho bya ni kwatisa hi ku se khale ni dyile ku vona ku dyiwa rihojahoja la xitaratini xa mina a ni hoja ambalela swona famba i vula ku se famba ai to na hambiswiritano mingisana mativa le ku voneni mahungu siku rin'wana na rin'wana lava ta maxelo va khoma mpfula siku rin'wana na rin'wana mara yini yini ka Nkori nele ka Mapuve yini mpfula okay mani swi tshika ke mixero me hi mina na wena a hi gimeti kwala ka nongonoko Afrika wa vulavula kambe ke ku na ntlangu lowu yiyaka mahlweni wa cricket ni tshemba hi lowa lava xisati laha hi nga ta hi byela swona hi kenta i Mnakisi Phineas Malachi tshame ku lunga laha na n'wi vona la nga tshama koho Malachi laha ku na bodlela ra nyamuneti laha ku na bodlela ra mati swa tsakisa ku tirha ka SABC Sport mativa mani n'wina Lachi Phet bila ku ta nchavisa mani a ni ku mita ku laha ku na bodlela ra byala laha ku ai na swi tiva ku Malachi haso Khalanga Lachi vesele mi heta ku yi code yiri nika le ni nga yi khoma give strong drink as medicine to him who is ready to pass away mintwini mos and wine to him whose life is bitter let him drink and forget his poverty and no longer remember his trouble minika loyi a lavaka ku leswaku lo aka lo ti nyiketela ku loko afa loyi a lava ku hanya a tsutsuka swilo leswi a swi endla hinkwaswo ka swona mitsuko mi nga n'wi nyiki byala mara loyi a ti tsheketelaka ange mina a na ha ti lavi a na ha ti ngheni xi ri n'wi nyikeli bye bya strong ni ta yi tengisa Lachi a hi humeli ka sweswo a hi yeleni laha ka ntlangu lowu hi ka wona hi byeleni ku u famba njhani ku mina na n'wina hi ta vhe hi va hi gimete kwana Max Potchefstroom la tlhokwe la a Northwest hi laha ku hi tekaka ntlangu kusuka kona mo ni vuya ka n'wina Phethe ngongeti se na nkarhi wa mahungu wu fikile ni vele ka n'wina Khalanga mi ri karhi mi ya ku wiseni mi wisa kahle oy ni kombela mi ni lavela yona hi Xitsonga hi munduku loko hi vuya kambe hi vuyi leswi swa siku rin'we kambe siku hi vuya ku ni lava mi nyika yona hi Xitsonga i vhesele hi ta kota ku yi twa kahle Mnakisi ene leyin'wanyani Khalanga yi ri byala i pongo lava byi nwaka va hundzuka swisiwana ko va ku Bibele yi lava hlavutelo ya moya lowu kwetsima a yi lavi munhu a ti hlavutelela yona
xikwembu xi fale xi ti hlavutela yi hlayeli endzeni ka yona hi yi moya hlayeli lowu futhi kwetsini. yi hlayeli futhi miri Yi ri byala byala- yi ri byala i pongo lava byi rhandzaka va va swisiwana lava va kumekaka va byi nwe ku tlula mpimo khalanga van'wani mi vona a pfalela bazi ri karhi ri ta emahlweni la pfula va voka ku la ku ta ri chayisa hi ku se i xisiwana a ehleketweni malaji mi nga yi hlavuteni khensi hayi valela siku ra kahle nongonoko lowu humelerisiwe hi cindani Eric Mawasa mina ni khalanga Pet Mathebula dzuma ra mina nongonoko lowu landzelaka kambe sweswi mahungu ya misava hi lawa hi no Moses Lilian Hlavangwani la va xava kona Sisilili la eMbombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombanela